Motho wetso ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Ke nna ke Adimilo Mwalusi mme ke na le Trifosa Ntsolengwe re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a di iketle mmogo ka tshedimosetso. Tla re diale Tonakgolo ya Free State Mxolisi Dikwana o supile kutlo botlhoko le go gakgamadiwa ke leso la tonakgolo ya pele ya profense eo Beatrice Mashof. Mashof o tlhokafetse mosong ono kwa bokelong ba Chris Hani Baragwanath kwa Soweto a le dingwaga di le 66. Dikwana o rometse molaetsa wa gagwe wa matshidiso go lelapa la ga Mashof yo a eteletseng pele profense eo go simolola ka 2004 go fitlha ka 2009. Morulaganyi wa SABC wa dikgang tsa SABC kwa Free State Ditaba o tla gopolwa ka tiro ya gagwe e manontlhotlho. Ditaba wa dingwaga di le 40 o tlhokafetse robetse kwa Bloemfontein morago ga go lwala nako e khutsane. O tlhotsa bolokwa gompieno kwa Viljoenskroon. Baagi ba Rammolotsi ba ne ba ikgantsa ka Tebogo Ditaba. Bontsi bo mo tlhalositse jaaka mokgaratlhi wa thuto. Ditaba o ne a dira PhD ka nako ya loso lwa gagwe. Di bui di bega gore o ne a na le botho ebile a rata metlae. Ke gopola gore ga ke ne ke kopana le Tebogo o ne a ise a be a nne le degree ya gagwe ya tsa communication tsa tlhaeletsano ke ka 2005 mme ene Tebogo o ne a itsaya ene a ikisa sekolong a register ko Unisa ene re ha butsi dibuka tsa gagwe le nne be ke butsitsa ka kwana re ipoleletse gore re le ba babedi re batla go felletsa re ipone le rona ra pere pura tsene re feretse re kreile di PhD tsa rona. Re tla mo hopola ka go bereka mesebetsi ya hae. He was a hard worker ene le motho yo o dumelang mo mosebetsing wa hae ene ele motho yo o buelang fatshe ene le motho o nang le hlompho ene ele motho yo ratang dithuto. Mega Dikgang yo gapileng dikabo yo gape eneng e le mokwadi wa dibuka tsa Sesotho o diretse puo le setso sa gagwe ka botswapelo. O kwadile dibuka di le 5 go akaretsa lejwa la kgopiso eo eneng ya fetolelwa go diragadiwa mo seraleng. O kwadile gape le dipolelo khutswe. Ho hlokala ha Tebogo Ditaba ke tahlelo e kgolo hadi ho rona hobane jalo ka re tseba ene ele motho ye leng hore o ngola o tseba dintho tse ngata ha o tluwa ho tsa dipapadi o ne a kgona ho ngola ka dipapadi ha o tluwa dipolitiki o ne a kgona ho ngola ka dipolitiki mme re tla dula re mo hopola. Badira mmogo ba re Ditaba o ne a kgona go dira dilo di le dintsi ebile a le botlhale. O simolotse go dira mo dikgang tsa SABC ka 2008 mme o dirile ditiro tse di farologaneng go akaretsa ya motsamaisi wa mananeo kwa Motsweding FM. Tebogo was an all-rounder. He was bright. He was disciplined. I mean, you don't get to do your doctoral studies without being disciplined. You don't get to do that. Ba lelapa ba re Ditaba ene e le pilara ya bona. Ntate Ditaba e leng abutuaka re tlo mo hopola ka melemo yohle ya hae yana re etsetsa yona re le lelapa. Dintho tse ileng hore batho ba bangata ha ba tswa ka mosebetsi ba le bala malapa ba le bala morao mo ba tswang teng. Ditaba o bolokilwe ka legeng la gagwe kwa Rammolotsi. Democratic Alliance itsisitse gore makoko a le 5 a tsibogetse boikuelo jwa yona mme a tla tsolotanya kopano go seka go dirisana mmogo jaaka ditlhopho tsa 2024 di atumela. Moeteledipele wa lekoko John Steenhuisen a re DA mmogo le IFP, Action SA, NFP, Freedom Front Plus le United Independent Movement di tla tsena kokwano ya bosetšhaba go seka morero ono. Di e tsweletse pele ka maano a go ntsha lekoko le le busa mo maemong. Lekoko kganetso la re letlile go lwa ka tsotlhe tseo le nang natso go ntsha ANC mo maemong mo ditlhophong tsa ngwagotlang. That is why we must do everything in our power to forge a strong and lasting pact against the ANC and EFF. DA e tlhalositse dibeke di le 2 tse di fetileng kwa kongreseng ya yona ya ditlhopho gore e tlile go dirisana mmogo le makoko a mangwe a sepolotiki go tlhoma history. The following 6 party leaders have thus far agreed to attend the National Convention for the Moonshot Pact. Mr. Velenkosini Shlabisa from the Inkatha Freedom Party,
Mr. Herman Mashaba from Action South Africa, Mr. Ahmed Sheikh Imam from the National Freedom Party, Dr. Peter Groenewald from the Freedom Front Plus, Mr. Neil de Beer from the United Independent Movement, and of course myself representing the Democratic Alliance. Steenhuisen o tlhagisitse matshwenyego a gagwe tse bang le kgonagalo ya semphato gare ga ANC le EFF. In their desperation to hang on to power, the ANC has now confirmed that it plans to sell out to a coalition that will ultimately dance to the EFF's tune. Make no mistake, this will seal our country's doom. Moeteledipele wa DA ya re lekoko la gagwe la amogela mokgatlho mongwe le mongwe go akaretsa le senang kemedi ko palamenteng go dirisana le ena. Mme a re ga bana go dirisana le ope yo a amanang le ANC le EFF. Molai yo gape e leng meteledi Ditaba o tlhageletse lekgetlo la ntlha kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Durban ka 2011. O ne ipona molato wa ditatofatso tsotlhe tse a neng a di manegilwe. Ka nako eo, o ne a manegilwe ditatofatso di le pedi tsa petelelo le di le pedi tsa kgothoso. Dingwaga di le 12 tse di fetileng, magistrata wa kgotlatshekelo ya Durban o ne a tlha Thabo Bester ka dingwaga di le 60 mo di leng 10 tsa tsona di leng tsa kgaolwa. Nonjabulo Mtungwa Makamu yo a leng mmega Dikgang wa mogasi wa bosetšhaba SABC o gopola ka mo Thabo Bester a ileng a thubega ka selelo ka teng fa a na le bagana le magistrata. O na pega tsela eo a godisitsweng ka yona molato ka gore o sotlakakilwe ka thobalano kwa bonnyeng ba gagwe jaaka khutsana. O ne gape a bo a ikopela tshwarelo go ba a ileng a ba utlwisa botlhoko. He looked very innocent, very remorseful, and until we actually got a hold of the charges that he was facing. Mongwe wa batswa setlhabelo ba ga Bester yo a ileng a kgona go falola o ne a le teng kwa kgotlatshekelo. Mtungwa Makamo a re ka nako e le kgarebe le ne le na le dingwaga di le 19 o ne a solofetswa kontraka ya bommabontle fela se se ileng sa tena Bester ke go bona le kgarebe le ne le goroga le mme motswadi wa lona go saena kontraka. He asked her to take off her clothes. She took a bath, just to make her feel comfortable. And he had said that, people would come in, the camera people would come in to take, photos of her with makeup artists. And while she was apparently in the shower taking that bath, that's when apparently he says that he then actually took a knife. He strangled her, tried to actually stab her on her face as well as on her arms, and he raped her. Bester le mokapelo wa gagwe ngaka Ditaba Magudumana ga jaana ba lebagane le ditatofatso di le mmalwa gareng ga tsona go akaretsa go ngwega kwa kgolegelong go se latele molao wa tshiamiso go tontolola ga setopo le tsietso. Re sa lefo setheo sa Jacob Zuma sa re setshwantsho se se phasaladitswe mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano se se bontsha moporesidente wa pele Jacob Zuma a emile Thabo Bester ga se sa nnete. Setshwantsho seo se bonala se tserwe kwa ga Zuma kwa Nkandla. Sebueledi sa setheo Mzwanele Manyi a re setshwantsho se se seng sa nnete seo se ikaeletswe go senya serodumo sa ga Zuma. Motsadi wa ga Kgosatsana Mosalana bo motšatši yo e seng wa madi Ngaka Mathole Motshekga a re ga se setso go solofela gore morafe wa Balobedi o etelelwe pele ke monna. O na bua kwa moletlong wa go keteka dingwaga di le 18 tsa botsalo jwa ga Kgosatsana motšatši wa borobedi kwa Pretoria le go tlhoma buka ya gagwe. Go tshwara dingwaga tseno go motlhagolela tsela ya go lwela bogosi jwa gagwe kwa kgotlatshekelo le go nna kgosigadi ya Balobedu. Puso ya Afrika Borwa e kgaratlha go tla ka kgatelopele morago ga gore kgotlatshekelo kwa United Arab Emirates e gapele thoko kopo ya gore barwa Gupta Atul le Rajesh ba busediwe mono Afrika Borwa. Go tlhageletse gore santse le baagi ba Afrika Borwa mme ba ka tswa ba santse ba dirisa makwalo itshupo a mono gae. Bobedi bo batlelwa ditatofatso tsa go refosana ka madi go se mo molaong le tsietso.
I know there's a debate whether we must take our passport back to the Guptas. Before we take our passport back, remember I refused to give the other one a passport when it was full. I refused, went to court and we won. But the question is, if we take our passport, you can't take your passport, sorry, before you take away the citizenship. We have got to start there. If we take away the citizenship, do we have got the right to bring them here? I still have to ask legal minds about that. We're chasing them because we believe they belong to us. So if we take away that citizenship, do we still have any right over them? I'm sure lawyers will tell us, maybe because of the crime they've committed. But I can assure you now, as I'm speaking, they are South Africans with a South African passport. Motho di ne di le kalo tsa maitseboa ano ga jana ke go sia ka ponelo pele ya maemo a bosa sala sentle.